بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمان بقدر قيمته. دست پی کردن ویا بیجن صحبت ما دو درس ما دو مکر نکر فيسبوك ناس يار كره مجبور مابت انستغرام او يوتيوب صفحة مزقفت ما قدقه کی زیده و چوابو مکر نکر آنجا تشتکی دی لسری هبو لیسیار نبو ام دویده عذر خلوات خوازن مکر نکر دوی صفحه دا نات بلا کرن لید انستغرام مزقفت دا او دی یوتیوب مزقفت ما بنابه بدیع الزمان و تقارن وی صحبت دو گهداری بکن. ده درس ایرو دا اما بحثا قانونه کی خدا يعني خدا تشتكش مرض بيجي امها بيجن دبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. صدق الله العظيم. لسر انسان رب عالمي انسان بانسان ده ناس كرن جبونكو ام كيمانيه خو قبول بكن خراس بكن دبي انسان نفسه خو باش ناستك انسان حقيقة نفسه خو وزيته خو حاله خو باشي وخرابيه خو باش تزانه ولو ألقى معاذيره اگر كو حجته خو بهانه خو وان عذره خو بيت خابي نبدا عليكي انسان باشتر خو ناستك درسكي نفسيه درسكي كو انسان ايچوا خراس بك كيمانيه خو بدينه عالم ما ابيكو ده عالی تزکیه نفسه ده پاکیه نفسه ده یاج عالم تصوف اوی اخلاق دور ده گل لك کلمه وانه خوشنه ده وی آیت هانه ما گل لك عیب نفس خو دیت ما خراست کر ما تماشا کر ما حجت خدا عالی ما عذر خدا عالی ما بهانه خدا عالی کی ما تماشا کر ما کیمانی خودیت امسر خمان کس کل که لك امتنه بو مشخو سؤال کر ما قو عجب حالك امتدنا بچه حاله تشتكي خيره تشتكي خرابه جمع سؤال ورا كرنا ميتشوا جواب بدن ندنا وملته دا بسري خو بفي شكل دبي ما نفسه خو تربيه كر قالوا بسلمانا هم دا آخرته دا هم دا دنيا دا انسان نفسه خو باش ناست که روجا قيامته دما كم هرون حضور خدا جي دوی دنیا هانه داجي دکار شخصی دا دکار مالباتی دا و عائلی دا دکار تجارت دا دکار سیاست دا دکار ناو انسان دا ده حربه دا ده آشیتی دا کیف خوشی دا ده جنازه دا چه خوشی آن نخوشی هبن ام باشتر جه هر کسی رنتر و جوانتر ام نفس خود زانن ما باش کریه ما خراب کریه عيبه مچنه كيمانيه مچنه ولكن مع الاسف هايك رب العالمين بجج انسان نفسه باش ناست كي اگر كو بهانه خوب دالي كي لو راجع عادت انسان قالوا بسلمانه هر دم كيماني لاي همبر خدا دينم في كيماني امتنه مشاشتي كي نكريه بلا مصيبات هبن تج ملته تبجوان هاتيه يرو اس فقير ما بم كيمانيه ملته ایرو دمالم ده حضور تنبه تفتنا جیرانایه ایرو از بندست ما بم شخص مالبات امت قومه چبه تاب نیاره ما پر نیاره بیتشانی سره من تک ایمانی همتنه از محسومم لرهانه من لرب عالمت بجه جان کیش خو پرس که وان حجت خو بهانه خو عذر خو بدا علی کی جا تماشا که ایرو دمالت ده حضور تنبه پرد دست ده تنبن اولاد تا اطاعت نکن تو جنا خو به هفره خوش زمان در باس نکن تو اقربای خو جیران خو به هفره دل رحتی کی ندینن قومتا بندست امتا بندست درد و کل هاتنه سرته جاهن کی و بهانه خوب دالی کی عذر خوب دالی کی شخو سؤال بکه کیمانی امت کدایه اوان تشتی که هاتنه سره من چقا جوان کیمانی منن بله پر راحته که ام كيماني وخباب نوستي جيرانا وستي هوالا وستي اقرباء وان وهاكر بسبب وان بو او نبو نازي وهابو ما ولكن دماكو ام بسريخو بسكنن ام باشتر كيماني خدينن لما رب العالمين اف نصيحتا الهي دو قرآن بيروز دا المتكه تبي اگر كتبهاني خو بدي علي تباشتر دزاني تشكريه تشنكريه قالوا بسلمانا اف درس هاني تشتكي پر مهمه جمره ام گره آگهدار بن گوی خو بدنه که
قیمت وی آیت هانه بزان بن. ام انسان تشتكي دي تسر مجارنا يكتي مدح مده ما مظن دكي موهات كه بني ام يقين دكين ام ظن دكين ام بنا تشتكي ياجي خبردان تيگوه ما ياجي ام تماشات كملت نحقيت كه زمان خود رشت كه بقيمتيت كه ظلم نحقي المروات كه ده هر دو آليا داجي ام نفس خود چهتر دزانن ملت هات پس نو مدح مدا ما مظن كرجي ام خود چهتر زانن عجبا او قصب قدر قيمتنا ام آنا دبي سيدات عالمي دكتور تزاناي بروفيسور توهاي زنگين وت انسان كي مردي ظلام وت برمير خاصي وان تشتا تبد بيجن تم مجاهدي تنظام قهرماني السياسة مداري تنظام تشي وان تشتا تبد بيجن لي ام چتر بنفسه خود زانن خبردانا ملت برا من ندا خاپاندن و اخافتنا ملت برا امر يخشاش نكن ياجي ام دريا حق دانا دريا خدا دانا يعني ملت كبر المروات خا ملت بيت دروا كر تدزيه كر تخرابيه كر انسان چهتر بنفسه خود زانه ملت چد بيجه برا بيجه ام گره نفسه باش بزان بن كما دزي نكربه ما خيانت نكربه ما ظلم نكربه ملت جمرة چد بيجه برا بيجه ام خود چهتر زان دل مرحته ياجي ملت چه قاسم مازن بكه كو ام او قاسم مازن نبن برا ام نيني خاپاندن مغرور نبن ام نبن حيرا واي ملت جمرة قوت مجاهدي تعالمي تزاناي خدي غيرتك مازني تلبيشي ام فداي تنا برا بياجي من دا خاپاندن هيفيا ما ابا كشبين نصيحة الهي ام درس بكرن ام خراس بكن ام خدرس بكن ام عيب بخو بدينن ملت در حق ماذا تشد بيجا برا بيجا ام ببن شاهد لسر نفس اخو لما رب العالمين عز وجل دبي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ايرو النفس تبتنش ترى بسك وحسابش تبخوازه ايجابناك اكيد اشترى بخوازه حساب نفس ما جمرة بس خدا ايمانك بقوة بدمه كو ام تكاربن حساب نفس اخو بخوازن عيبه خب دينن بمدح ملتي نين خاپاندن بزمان درجه ملت جم خمگین و دل ایشاندن نبن ام بخو بزان بن ام چند کیلونه وزن ما چیه قدر و قیمت ما چیه رب العالمین طاعت و عبادت ما تبا قبول بکه مجرى حق دور نخینه سلامتی دین و دنیا بدمه و آلی کار ما بکم عیب خب دینن اخراس بکن امانت خدا بن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.